Eviyeller rayonunda kuşu bürünü iptaşım, koyu bürünü iptaşım Baybulatov Murat. İkevdep yürünüp, men kasır olup istedim, ol dina kurhattı. Mesut ornunda yürünüp, azap yaşlar көп oldu. Ağıl halkı ağılıp yürü turganı. 20 tengene buldu bitindi, ballarga 5 tiyin. Ol kolup bitti yüşkerip, gece harıktar ayağı bulup gittindi. Sonra mecbur bulduk uramda koyarga. Uramda koya turganı 4 seriya, 2 seriya. 1 seriyаны Halil'de koysan, ikincisi Abdülmehmet giteler özleri nitip, taşı verirler indi. Şundan anda halık kup bula. Saat 12'de 2'de bite turganı kino. Alamet buldu indi. Anda kölkü yüzlerine bula turganı, kerse başından aksa herkeseler yatıp karaylar. Ya nege kolop kite turganlar. Benim bir koluk kalgaylık işe aldığında. Şunda sarıldaşıp görünürler. Kölkü bula turganı. Şundan şartım yürütülgaz, mektep neyinde, binahında kolup girdiler. Şunda isteni. Şunda istenik. Televizor sağıp gitkeydik, bina bitti. Turmuş özgerip gitti. Şuraytıp, baba indi, ipteşim istemegen eşim almalı. Ol aradiye hüyletimi. İsmet birimi saat 12'de hatta. Ondan onda yuguru bürü turgan. Şeyin, belki bir öğrenişken bulduk indi. 4 bala uçturduk. Turmuşlar ağır bu hala, ağırlığa birişmedik. Uyumuşsa yaşandık, tarıştık, istenik. Her bir yerde aldığında bulup istemiyoruz. Kinalar tarkalı bitkez. Ney? Kalkırda traktorist bulup sığıp gitti, istemegen eşe almandı. Katil neyleye yürünü. Huğuş bütkes уже kadimki kina gurete başlandılar. Onda eli avullarda elektrik sveti yok yine. Ne bilen motorda zavat iteler de, gündüzleri de koyarlar motorların. Benzin zaprav etip, şundan afişalar yazıp koyarlar uramlarga. Kina bula, şulay kina ismi deyip. Şundan keskihin kinaga bardık. Mekteptin ultırgıslarına partalar ultırdık. Halk biz şu halktan aksahı bulmagan sağ indi türdünemege ile kararga riza buldular. Kayını yumurka birem indiren mi deyler, kayını nime. Bala sağalar yeşini binip giteler. Sulaytıp kina kurette baştanı şundan ol kina kadimki zvuktu kina yine hadirki kina hamak no neytti kapıl Alexander Matrosov kina buğan hatirdeyim. Alexander Matrosov barıp ambrazuranı yaptı. Ambrazuranı yapkayını kina tuğranı svit yandırdılar. Biz bilmeyiz nimisini tuğraganın kişiler zıv bulalar. Yehet bulağız deyip bu bir hatından bir tuğan ağay kustığı huğuş vakitinde şulay ölüp kalgan. Ölügen de şu bir hatın minin ağayım iken bu ölgen kişi deyip şuğa ihten algan iken. O mırık buğan. Şuğa tuğratkandar iken ginanı. Şundan ol hatındı tışkap sığıp halıp halklar geri inip mektepke şundan ginanı kara bitip koyduk. İkincisi urgan gina minin şul uzu
үзгәргәнне, неме ойгынлар биткәнне, кадимге шулай күрәткән. Ну барыбер ленталар белән әйләнеп күрәтәләр. Ну, халык кино була тиһә, халык весь йыелыр, күп булыр инде. Һәймай инәләр, тышта торалар. Шулай кинолар карарга тура килде безгә. Замана башка, заң башка дигәндәй, хәзер өй беренчә телевизор, компьютерлар, элекке мәлдә улар булмады бит инде. Клубларда только кино куйдылар. Мин атайым да киномеханик булды. Баймакаланда укыган. Ул шул эшләгән усурда ошо запчастар калды инде, өйдә калган, арайда. Менә бу киноаппараттың пленканың бобиналары ята истә. Нуткил бахала ул туңгырак рәвештә инде. Шуның хауты төрле удардардан хаклап йөрү инде. Аттарда элек ташыгандар киноны, аппараттарды, техникаларда алып йөргәндәр бит инде. Шул коробка, бобина, ящик. Менә киноаппараттың усилителе. Борынгы киноаппараттар был 1962 елгы усилитель, менә язылган. Был хәзерге мәлдә эшләй. Усилитель был 34 вольтка 110 вольтка эшләй, 220 включайтаңда 110 вольт алаң. Булар без рабочий состояние менә. Бұл киноаппарат кыйын 17, кыйын 20, кыйын 15 шуларга без бара. Шулар менә ошо инде кыйын 17. 17 М3. Ошо да менә бобиналар тора инде. Шул яшиге. Шунан менә бер аппаратураны электрооборудование силовой был киноаппараттакы. Бunda ток килә, включатель. Шул аппараттың яшиге бул. Менә лампалары борынгы киноаппараттың. Шуларны менә тоже яшиге. Киноаппараттың яшиге. Коробка, бобинаның хауты, тимер борынгы. Шул менә анда атай баркым киноаппараттардың асыстарын алып йөрү төгәне, отвертка, башка купсы, щетка тагыла төгән, смазкалар, всякий нидер, ТО2, ТО1 эшләгәндә шуның менә яшиге. Кино безнең борынгы кешеләрнең тормышында бер зур әһәмиятле сәнгать төре булды инде ул. Чөнки ул вакытта телевизорлар юк. Авылга кино килһә, инде йөгерешү бит инде. Син кино һәйгән, шунда кино һәйгән, 2 сериалы дип йөгерешеп йөрибез. Ул вакытта бит киномеханикларның шул тиклем үзләренең эшенә җаваплы караулары. Менә мин үзем Маймак районы Билал авылыннан. Безнең авылда киномеханик булып Солтан агай эшләне. Катыны Сәрвәр еңгәй билет хатты Солтан агай. Шул авыл дере булһа ла киноны бер вакытта ла 1 минутта һуңламай сәгать 9-га язылган икән, 1 сәгать 9-да кино башлана торган. Шул тиклем үзенең эшенә җаваплы караны. Шуннан һуң бала сакта бит ул вакытта акса юк кешелә. Хәзер заман аксалар алмашынган вакыт булды микән? Аксаның нәйе, кино хакы инде 50 тин. 50 тин, берәр тиндән, 2 тиндән, 3 тиндән диябыз, аксаны 50 тингә тултырырга кирәк бит. Тулмай акса. Без өйдән 3 бала бит инде, апайым, мин, кустым. Шуннан күршеләр безнең әхирәттәр булдылар, Нисәрия менән Зәйтнә, улар 2 бала. Улар шулай дип тиндәрне күмәк итеп ябыз да. Хәзер 5 балага шул аксаны тултырырга кирәк. Тулмай, тултыра алмай. Күмәк итеп ябыз да, киномеханиктан Сәрвәр еңгәнең усына халабыз. Кайдан ул тиклем аксаны хана бөтен инде ул. Ханаптан эшләп кеткән, услап алалар аксаны. Без шулай дип кино карый торгайнык. Шул тиклем кино карарга теләк көчле була торгайны. Ул вакытта бит киноларда алындан ук бул кино комедия,
күлдіре тұрған, бұны Хугыш турахында, бұны Чапаев деп алдан біліп тұра тұрған хақта істелегенде. Қазіргі көп детективқа құрылған, криминалға құрылған кинолар ол вақытта болманы бетінде. Бұна шул менің баласы Хатирәһе, бұна шул Солтан ағай қойған киноларынан естелікленді. Шунан өзім Әбиәлі районы Хәлил ауылында эшлей башлаған, ук досы болып, Бақытқа кеттік Билал ауылына. Шунан оқушыларға, оқушылар әтейінде, оқушыларым мына Байболатов Елдердер классы енді, апай кино бола бүгін дейлерінде. Шунан бәтен кино болға, кескен бары ғығыд, Солтан ағай 1 минутта хоңламай, бәтен вақытында башлай. Шунан оқушыларым кетті киноға 9 толып, 10-сы 1 минутында апай кино башланып тұрайын деп қайтқасы менен ішлер. Мен арығанмын, өзім үйрей алмадым, оқушыларым кетті. 1 минутқа да, уже біз şu 1 минутқа хоңланып, ладно қатыны индерді тегін болып келділер. Мұна шундай фидақар кешілер ішләні ол вақытта. Өздерінің іштеріне шул тікім яваплы қаранылар. Олар яваплы қараны, біз олар қойған киноларды яратып қаранық. Ғыммен кино біздің тұрмышта ең жоғары сәнғат түрі болғандар деп ойлаймын. Biz üsетüşkes kinolar уже көп сериалы көп түрді кинолар көрете баштадылар. Менің хәтерде нық қалғаны Хәлил ауылында ең тәуге кино көретушілердің бірі Байболатов Мұрат деген кіші болды. Ол афишалар язып қойырыны бигрәк тә халыққа ұқсай тұрғаны Индияла түшірілген нейдарында Раджеш Капур ойнаған артист бұға керек Раджеш Капур. Сангам деген кино қойғандары есте қалғандық. Біздің ол Сангам киноны бір кесте 3 ауылда көретілі. Біздің Хәлил ауылында шул Байболатов Мұрат көреті, оның бітуге, теги лента бітуге уже бұнан 8-9 шақырым ауыл, Әбділмәмбет ауылы, онда көретелер. Шул бүтті ол лента бір Хәлилге келейбіті, Хәлилде біттіне, Хәлилден Ақай ауылына алып кетелер. Сол айтып, бір кесте 2-3 ауылда көрете тұрғанылар киноны. Халық киноға көп үйренілер. Mana elektrodvigitel. Киноаппаратуранақа баяғы кейім симуласы қиынды басытқа барабыз 110 вольт кешілей. Усилителден, силовой усилителден проводтар келе. Қазіргі мәлдәлі бұл ішлей, наждақ. Атай бақырым наждақ іштеген енді. Қазіргі мәлдәлі наждақтар бар, өрлеғылар. Шunu için bizler kumartı bulup haklanıp dura. Elektrodvigitel. Şundan Atay merhum Baybak Ağı'nda okuyacağız. Topkalı Sil'den okudu bittim. 11. klastı. Beni Belevek Ağı'na Pato İlliyetinsege okurgay verdi. Ben 1 yıl okup kayttım. Diplom var. Второй kategori bildiler. Egzaminde tutkazda bayttım. Şundan Қайтқас практика болды. Горбачев вақытында перестройка болып, клубтар ябылдылар, киноаппарат бітті, үйге телевизор кетті. Бұлар шул құмартқалар қалды енді. Байболатов Мұраттың шу Сангам деген киноны көреткені есте қалған, өздерінің ешігінің алдында көретті. Біз көріші болғас, біздің ешік алдыла тұлы болды халық білен. Şu halk kerte başına minip yatıp karayдар, solan başından da karayдар, anda ultırgısı yok. Kim kayda? Kaynı ayak üstü turup karay, kaynı bezin uyurgayla turup karay. Sulaytıp karay turgaydılar. Kinaga halk көп yürünü. Hadir kina haydap
қарап була бетінде телевизор күнін-түнін көрһәтә гына. Элек шулай халык күп йөрүне гына.